Pozdrav ljudi, ovako dugo me nije bilo sa klipovima. Danas nije nikakav smijeh te Afrikancije. Danas je riječ o humanitarnoj akciji za Amara Šabovića. Svi znate ko je on i od čega Amar voli. Evo ovako, ovim putem samo da kažem, svi moji fanovi i kolega na Fejsu i svi, nek doniraju 2 marke za Amara Šabovića. Njemu to puno znači. Ako ne znate koji je broj, evo ima ovdje broj. Znači 090291089. Znači svi ljudi, sad koji gledate klip, nazovite taj broj. Ništa vas ne košta. 2 marke, to ništa vas ne košta. Nemojte danas popiti kafe ili kupiti kutiju cigara. Pomozimo ovom momku da se izliječi. Ovim putem htio da se zahvalim bratu Šejku i Eldanu Demiroviću što su digli sve gradove da pomogne Amar Šabović. Veliki pozdrav za njih i pozdrav za Emija Matičevića Švabu što su organizirali koncert u klubu Extreme u Tuzli koji će gostovati Mr. Black. Svi koji ste u mogućnosti da dođu u što većim broju, ulazite samo 3 km. Ništa za vas na to ne znači. Ništa. Eto ljudi, ovo sam na brzinu samo snimio jer nemam vremena. Imam neki obaveza i nekako sam ovo snimio. Eto, Raja, nazovite ovaj broj. Evo, bit će u deskripciji isto ovaj broj. Evo ima, evo ponovo ću pokazati. Znači 090291089. Znači svi moji fanovi, molim vas, znači nemojte nešto uzeti sebi, donirajte te 2 marke. Znači molim vas, svi moji ovi fanovi što me podržavate na Facebooku, eto. Nadam se da ste ovo dobro shvatili i da je, mada nije nešto klip, Bog zna šta, ali eto. Još jednom se zahvaljujem Šejku, bratu. Znači svi koji ste u mogućnosti da dođete u klub Extreme 16.3. Dođite. Biće svi ovi vlogeri i Šejk i Kralj čovjek, svi će ovi biti vlogeri. Dođite u što većem broju, eto. Molim vas za to. Nazovite 090291089. Eto, molim vas od srca vas, molim samo nazovite taj broj. Donirajmo 2 marke ovom momku. Eto, hvala što ste gledali ovaj klip. Nije nešto, ali eto. Pozdrav Raja, svima.